Vuka ngeGoli. Ngithi mina vuka ngeGoli. Ha, ngagcina 2016 kovakasha eThokoza kaAntilulu. Ngisuke eDondoni ngeWednesday ekseni ngeteksi yokuqala ngafika eJozi ngabo 1:30 bangilande backstage. Hayi bangilande backstage masifika eThokoza bangikhomba indawo zamakota bangikhomba iTuck shop kaDavid. Hayi kube mnandi vele bahambe bangintroduce banganini babo anilula ngisho nabantwana abayi2 bangama 90s vele yabona ibontanga bami. After 2 days ngivakashile ziyaphikisana leza Antilulu. Hayi izolo isikwa sithengwa ngimi. Hayi nakuthanga beke mina ngithi hayi Antilulu ngizoya e-store. Athi usakhumbula na ukuthi iTuck shop abakukhombe yona ikuphi. Ngithi hayi ngisakhumbula ngeke ngilahleke mina. iJozi ngihlale ngiyibuka kubo generations isimple. Ngihlale ngiyibuka la kubo TV isimple angeke mina ngilahleke la Thokoza. Hayi anginike 100 rand ukuthi ngiyothenga isinkwa. Istrat bengivakashekiso kusefani street eThokoza. Lenga kubo Thabathaba kubo Khehlekile. Yabona ikolo lezo. Ngiphume ngiyofuna ilokhanja isinkwa ngiphethe i100 rand bathi ngiphathe namaqanda if namarashel akhona afresh ngwaphathe. Hayi ngiphume ngene ifani street. Hey ngibathe ngesibuko istore sibathi kaDavid Group konje kaDavid Group ngilahleka hayi ngicine ngibuzile ngivimbenye out igcoke iteki elibovu leDikis nebruko leDikis elimnyama hayi ngivimba hayi Hotman nje eligrand light skin changa ebhesi nje hey njani lapho ngithi hayi ngigrand emfethu ngiyalahleka man ngifuna kaDavid eTuck shop bangikhombile kodwa ngisaboni solo ngiyalahleka and kusekuseni phela ngicabanga ukuthi kungenzeka into esinako siyabona. Athi hayi waba nenhlanhla wakabani ngithi ngwakadladla athi hayi endoda wena wazalwa wabikwa ngoba nami ngiyakaDavid ngithi okay hayi asihambisane sihambe siyaxoxa la endleleni manje yabona lento yenza ukuthi ngigcine ngikhulume kakhulu yabona ungibuza ukuthi ngibuya ngithi hayi ngivakashile kaAntilulu ngibuye eDondoni athi ngitshele ngale eDondoni hayi yayathi sengikhuluma non stop uke ngimtshela istories zaseDondoni uyahleka vele nami ngithi yabona le Hotman leli sengizothi angibhorekile yabona ngihambe ngiyohlala nalo ngalibuza lihlalaphi hawu uyangitshela ukuthi lona lihlala lengase hostel yaseThokoza ngithi hayi okay hayi sawukhuluma ukuthi exchange yoma number kodwa ngiyafuna ukuthi vele mina nawe siphinde sihlangana uthi hey ntwana uyangiqhaza hey fana hayi wena uyahlekisa hayi ngifuna kuya le Dondoni ngithi hayi sha hayi athi sithatha ishortcut ngithi ishortcut yakaDavid athi athi kungenwa kunayo ipassage nayi uma ufuna kusheshe ufike kaDavid hamba phambili awungene kule passage awungene kule passage angihambanga mani idep maybe eziyi6-7 kule passage angigere ngithi makangigira ngiyo ngithi hawu manje ndoda usabuka nala uhamba khona ngithuke ngomama ataka ngithuka ngomama ongizalayo aqishe nempama angikhuthuze sengibheke phezulu ngenze nje sengibheke phezulu angigijime yonke indawo aphume nale 100 rand bebangithume yona isinkwa namaqanda namarashela ayithathe athi uzovuka ngeGoli akusikuse emaplazini la